Tokić, ja sam čuo, znači Tokić autodijelovi, imaju u Sisku nekakva podružnica i Tokića sam čuo u Zdrav mozak se on predstavlja često kao Tokić. Znači onaj emisiji, on se predstavlja kao Tokić i tamo sam čuo isto tako za Tokić. I šta kaže, kakav je Tokić? Odličan. Znam, firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom autodijelova. Tokić. Neko prezime nečeg, nekog čovjeka, nekog privatnika, nekog šta znam šta je. Neke delove sam čak kupovao kod njih. Tamo u Dubravu, u onom servisu, oni, ne znam kako se to, u Ovenje Dubrovik. Ta sam kupovao onaj aditiv, Castrolov aditiv koji je najbolji u svijetu za dizel motore. Jeste bili zadovoljni? Još uvijek, ja to uvijek trošim. Zato kako ne, nema šta, mislim tu u tom smislu nema šta reći. Na visokoj nivou. A ima i trener od tog ima. Pa prodaju dijelove za auto. Pa šta ja znam, getribe, zamajice, šta ja ne razumijem se u to. Ja sam iz Sesveta, znam za Tokića. Joj, bravo! Jel kupujete kod Tokića? Kupio sam par stvari kod njih, ne znam, krpe za auto i tako to. A jeste bili zadovoljni? Jesam, da, super su, stvarno To je akumulatori, autodijelovi, jel? Bravo, jeste kad kupovali tamo? Stalno. Pola familije mi radi tamo. Pa Tokić zvuči onako jedno dobro prezime, prezime koje voli popiti rakicu. Koga? Rakicu. Tokić zvuči onak milo, ko medica. Kao Tokić? Tokić, ko čokanček. Ha, ne znam, Tokić kao točkica. Pa možda i frizeri. Ili autodijelovi. Tokić. Autodijelovi Tokić. A to ona je za aute. Jel dobar? Nisam ja mehančar. Tokić, kad vam neko kaže što bi moglo biti Tokić? Pa ne, ja sam Zagorka, ali ja uopće ne znam, to kod nas nije ta riječ, ja ne bih vam znala reći. Tokić, mi velimo Zagorju, na primjer, to je škrnicla, a mi to zovemo Tokić. A da? A to je škrnicla, a mi to Zagorju zovemo Tokić. A jel mislite da Tokići prodaju škrnicle? Zagorci vele škrnicla, prostite. Ne, vi kaj govorite, kaj hoćete, ja samo kaj vi znate. Jel postoji šansa da se na placu prodaju i autodijelovi? Kako bi išlo to na placu? Ma ko bi to kupovali, ko? Pa to autodijelove, to oni ljudi ipak koji se razumiju, tako i nešto, a ovo tu ženska kao ne imaju auto. Maja Šupic. Zašto? Zato što skače? Pa ona je vesela, I to bi dalo dobru reklamu, ne? Maja Bladan je najljepši glas. Ona bi mogla napraviti bum za Tokića. Lidija Bačić. Vjerojatno bi bila namazana uljem u nekakvom traper kombinezonu i baca šarafe, kotače, šta već. Adel. Onako debela da leži ispod auta i minjati. Da bi onda bio kamion. Shakira, nešto malo, bokovi, vatreno, vaka, toki, evo da. To je onak, mislim da bi to bio slogan koji bi bio jako hvatljiv. Ono što Bosanci vole, cajke, majke i te stvari. To bi išlo dobro. Ma joj, Tokića u cilu Zagreb, Hrvatsku, sve. Rock'n'roll je iščeznio, znači samo bimbi bambi i ne skiraj se. Tako da budemo za početak nasmijani. Nakon toga nam treba jedno lijepo lice, po mogućnosti žensko, jedno poput vašeg. I onda proizvod, naravno. Tako je. Samo cajku i gore i pršta i sira i da vidiš, kupuju se. Tokić ima rezervne dijelove, prodaje materijal. Upravo sve sam za golfa kupila kod gospodina Tokića. Ja živim u Dugom Selu i mogu vam reći, vrlo je kvalitetno opremljen.